Kanini Kega aramundirie githaka mathiko-ini macio riria araumirire ari na bahasha na kuuga aratumitwo ni president kuri family ya Gachagua. Na president ya jera haria hagukorwo hatigarite ya kunyitanira na family ni Kanini Kega no gutumo ndiratumitwo na no gukinya ndirakinyiririe ndumiriri. Uge wa Kanini ndunamukirwo wega ni atongoria amwe angi makimuorota ni kiria maraugire ni kunyararithia munini wa president uria onake arekinyitie makiuga ni urafatie gutumwo kuona niwe muteithia wa president. Kuna mtu tu mmoja Kenya ambaye alichukua kiapo ya kumsaidia rais katika kazi ya Kenya. Kuma o hindi ya ngeithi cia President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, atongoria amwe ona a mwahu wa kieleweke wa Jubilee monekaga kwagira munini wa president gitio, makiuga onake ndatiaga watho wa president makiria wa kuria atongoria mahorerie uteti. Thina uria ndinaguo no riria mundu arathie akauga ati maundu maya ni ndehete no maya ti president urehete. Kwa hivyo msijali, mnasikia wengine wanalalamika saa zingine, mbona Ruto amekuja, mbona Ruto ameenda pale, mbona Ruto ameenda kufungua hiyo. Aria maratetera Ruto marauga Kanini na angi marahuthirwo ni andu mari wa afisi ya president makiria ministry-ini ya ugitiri kunyararithia Ruto, nake Kanini arauga oneo maragurwo tondu kuria gikuyu amwe aitu abunge ria mathuritwo marathie magakihurwo ngudianda kuria marathie kuhurwo ngudianda nigetha magacoka magoka guku makambiria kuga ati kwina thirikari igiri, thirikari imwe ya ucio ungi iria iraruta wira no thirikari ino ingi ya mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ndiraruta wira. Kama wewe ni mtu watchman, fanya kazi ya watchman, na kama wewe ni MCA, fanya kazi ya MCA, na mbunge afanye yake. President Uhuru Kenyatta kiambiriria-ini kia mwaka muthiru ni athukiire Minister Fred Matiang'i wira wa guthurima tabarira ciothe cia thirikari, wira uria ingi maugaga ni wa Ruto, ona gutuika Ruto kwagararwo ni president ti undu mugeni, kuona ta hindi ya uruguria wa riboti ya BBI Ruto etirwo arie mbere ya Raila Odinga uria wacokire gwita president thima, onake Ruto hindi ya igongona ria akurino kiharo-ini gia Kasarani akinyire acereirwo kuona ona president ni akinyite. Ndio mnaona niko na network ya ile kazi yote inaendelea kwa sababu that is my job. Ine Hainoro TV zitago Harun Njoroge wa Maina.